Kasora Labor Union kelab penkut no ya ka football tournament Arja Arfsan ha ka Arfsan tarik ukalan kot Arja Arfsan Hamadan Krishnong Sora. Ha ka ni ka sngi layu ban pli ya ka ni ka final football ha ka jila kai ha pedeng ka tengar nong thmai FC Persia ya ka DIGS da iba Kevin Emilium ibalong UMLA jong ka Sora constituency rengkat ka jinga sendan lang kinong kit kam jong ka Dobar Krishnong Sora ki khot bat kinong kit kam jong ka seng samla Krishnong kumjuru kinoy lam bat kit khot seng kan thai Krishnong Sora kit khot ka BDP Krishnong urang ba snong jong ka marai ka fon kinong kit kam bat kit khot ka Sora Labor Union bat ka tu kat ni ki bla syak khot sungba syak ni ka football final ka bakham pen song shet shu ha ka ni ka sngi dailing ba ka jingdon umarang ba rengkat bu ba he bu khot sin ki bu ak ya ki film serial rengkat bat ki puron film khasi bat norway ba pau ke jela ki blawan ban sakhilang ha ka ni ka final football bat rengkat ki nong kershan jong baro art ligi teams kata ka tengar nong thmai FC bat ka DIGS bat ki pat ba riu football ka thain Sora bat habangi phai pat syak jila kai final ha pedang ka tengar nong thmai FC Persia ya ke DIGS kalong ka ba itnat ba ha ka ba baro art ligi teams ki rengkat bor kini baro art ligi teams ki la persangkat bala ban yo tap ya ka bol hendrai kita ki jing persang baro kilong le no baro art ligi team UE ba ki goalkeeper kilong ki baskham ki khlamda ailat ya ki players ki bele Persia ba ki yo tap ya ka bol chakul ha bakut jong ka poi la kai kila poi syak ka jing draw not la not ndon bala ban penki ya ka ja ba ka rajong referee kalong ka bakhat du ha ka baki hab ban shoot da ka tiebreaker Jersey number 1, Banskham Korkalang jersey number 8, Arkon Maulong jersey number 3, Leban Kharbutna jersey number 5, Bamkit Nongklau jersey number 18, Ribandha Najal jersey number 17, Lukman Hongji jersey number 14, Rikman Mangrung jersey number 9, Banlam Renja jersey number 11, Neman Nongklau jersey number 10, Donbok Majau jersey number 12. Substitution Hilong, Adonal Korkalang jersey number 13, Boyan Nongkadri jersey number 7, Kiban Nongklau jersey number 2, Timan Korkalang jersey number 16, Hak Parenja jersey number 19, Jawa Shabon jersey number 6, but Fernando Korkalang. Player juga DIGS 4 Kilong, Persiang Dekhar jersey number 1, Great Nongneng jersey number 13, Mark Aldrin Karni jersey number 4, Ralphie Dingdo jersey number 15, Emius Khonglam jersey number 3, Shan Miki Warlarpi jersey number 14, Sanku Parlendra jersey number 2, Wan Halindo jersey number 8, Mara Khomet jersey number 9, Markol jersey number 6, Samborlang Lindo jersey number 11. Key substitution kila Alex Malangian jersey number 16, Renti Langswear jersey number 10, Arki Nongrum jersey number 5, Badjeri Nongri jersey number 5. Coach League Manager Jongka DIGS Silongba Wan Bahatu Parbeling Pat ka jersey color Jongka DIGS Kalong white and green Naga Tengar ng Tumay Rejoice FC Coach and Manager Dilong Nathan Batmenang jersey color green and black
officials kita deh akan nikah game ke pemerintah kilong Ferenstar Kormor middle referee Nek Borlang Sortin assistant referee Lobstar Kormai assistant referee Wilson Thaba Komifur referee. Bukan Japi. Apa salah? Launga melakut. Tengah sudah gini tim baru arteli kita kun tenge ha gini kepor kejila kai kebe syamsyid berkebe itenan handu kata-kata Good.
Habakut jong kapoi la kai lapoi sya ka jinyedro not la not ndon bala ban penki ya kaja bakara jong repri kalong ka bakhat du ha ka baki hab ban shoot da ka try berka namar ba ka DIGS kala shoot pleno a atli ki gol sharut kumta ka tengah no thmai FC kala yo baik ban penki ya kaja klam lai sharut ka wairu kumta ka tengah nong thmai FC kala tam da sauku la ar persya ya ka DIGS Kara jongki match officials kalong ba ini konbat da ka tiebreaker.
Hakan ni ski le don lang ru bansam ya ki kusnam da iba titel star wel khany balong MDC jong ka sora constituency balayo ru bansam ya ki kusnam kerpang si ki players ki belia kai bah hakan ni ka tournament bakam jo ru sya ki belawan ha kedan ka baar bat ki lakdu hakan ni ka tournament wala da ka seng ka jongki hi pila sutu aba ong sora lebo union ka bamut ka kenhon la ni ka seng jong kinong bala rengi dei ban ai ka jing yaro nang banta ka ni ka seng bawat la da kilong tangki nong belas ngi kinong tres ngi hendai kilala ban organize ya kini ke tournament bat da ka prize ka bahedu ka bahadu silak siteng tungin ai ke jing thap kti ka bajam naga banta kini ka kanhon ka jongi ngai kublai ki rang ba ki badan na kini ka por ya is secretary jong ka snong dong klik snong ki astan rang ba snong irang ba snong jong ka dong marai ka fon ki seng samla seng long kmi bar ngai kublai ro ki paj ba nong pej kai baro nado ki kentei ki senrang ki samla bat ipi ki hab ki beret ngayo aban saki ki babun ki tournament dang manin ka singi dang dap ya ka final hang te po lai rangau ngi isya ya ka jing it ka jong pi ki paj ba ya ka jing la kai football menta ka si yo henrei pila pelaj ya ka por ka bakodor ka jong pi banewan ban pensengai lang ya ka ni ka jing la kai football menta ka singi ngai kublai ya baro ki team ki bersiam benta ka ni ka tournament ngai kublai kini ki arteli ki tim ka tengar bat ka DIGS ki belapoi sa ka final ka jing poi ka jong fi sa ka final ka de ka jing trace tom ka de ka jing pentebet yala de ka de ka jing practice ba bat nga kitbok ki riwang fi baro arteli ki tim wala da kalong gawe ka bajop koy ka barem ring imde bandan ka jing snowfair pinang elek kai pha ba pinang yasim bantaro aki tournament ai ko ben kum jung ti ti baro ki ble khona du besdang bat ada kecing dorang kap gaji sim banta jong pi kala penlong bangi ni paisa du gani ka banta hadu pengila bandrai ya ke tim ka ba long kanong job bat ka bawan baar ti hagani ka puar ngan kerpat sa nakaliang jong kasnong bakin ai si kentin akentin ban ngakerpat ya i ba dini karmi in smobha ban ai si kentin akentin nakaliang ni ai ta kit bok kerweng kham tam e ya ka sora labor union kabala pelong ni ka football klade ka sien kabalai bola pelong ni ka football ti ni ai ka kit bok kerweng makan nangla bania syakman hakini ki jing pelong kemini tournament kenang ban kentiu ya ka sport haka tain sora hi borok kowe ngai ku blairu ya piki pai ba barok khoj ki blaiwan banya sakhi hakani ka sngi te tangini kitien ku blai sibun kabawan haka kedan kabaar klayo ban khung ya ka song pisa kabalong nyo fuajar tengka rengkat ba ka trofi bat ka tengah nong thmai FC kalalong kala du hakani ka jingila kai ba klayo ban khung ya ka pisa kabalong silak san fuajar rengkat ba ka trofi inilah gajing thapti ke bajam na kabenta jong kini ke referees lemar khayam maki kani gajing elekai kanungla banlang nungla ban rai bunu bajab bunu baram rai de na gajing dom jong ki kala penlang ini bagian poi hadu kani kabenta bagian yo ban rai ya kan nam job bad yo besyak job Shua baslang kejilak kaya pedang kini ki art ligi tim skala don shua ke final football jong ke entar office tournament belpelong da ke sora level union ki tim ki blasim menta kilong ke MLP sora SDO civil sora subdivision PSE sora CSC sora ke blok Sheila Bolokan CLD blok kumjuru ke MEECL sora Klishnong veteran ke sora veteran Hapedang kini ki prat ligi tim kelapoi syabakut ke MLP sora kali kendu final persyak ya ke PHE bat ke MLP kalalong kelak du hakani ke tournament kelajob da ke tiebreaker saukul lalai persyak ya ke PHE Islam jong gitu ki arti lagi tim sekarang kan coach wa ya ki runners up team
Bat bansa mekani da iba banwan lam ibalong i advisor jong ka Sora Labor Union. Nagarpat iba banwan lam insabha banwan sakmat banyara bansa insabha banwan sini sakmat banshim ya gini ki khusnam ki jongpi gini ki medal. Tengah ka jing thap kti ka bajam na ka benta ka kenhun na ka benta ka ni ka team MLP Sora ki ba la pos ka thong menang ru ki nang job na ka inter office. Tengah ka benta ban Sam ya ka Kusnam Sya ki runners up team dan ki team ki bawan Baar lakyan malah tak baktis po tangila jantoy sa kabukot ya Sya mah lada pertam tadi na ka jing thap ktiken nakabenta jong kini rugi players ki bala yakon sitam hadu bantoy Sya kani ka final hakani ka janmen. Kerparu ya di kapten di Subha Banan ini khmat dan Shimru ya kani ka prize dan kerpadu ba Dennis Sisin di Subha Banai trophy harangka bat ketuka ka cash prize mah ka prize ka bagiyo ka long niya hajar tingkat tengah ka jing tapi ka baca makalas dang nadu how ni Banai beladap Tina kebentaban sami kani ke khusnam sekinong job nan kerpa sa sisin ya ima ibadon rekat bat ni kani ke por inskobha banyarap bansam ya kini ke khusnam harkat bat kani ke prize ke cash prize ya ke kenhun ke bejat kawan dengar nak Mari Rejoice FC ke bejat ya kani ke football tournament jong ke Sora Labor Union bar ke belararu ya ke song pisah Kebasilat Santau Hajar Tingkah di baro di ba mah kino kersian jongi lawan ban kersian akan dekat kepada final football te sekawi rungai ke play ki nang penia jokane ka tournament ka Sora Labor Union buat kuncuri kini ki cepka sungi memla pencer teng mah bagian tan ni si buan sai sisien ngai ke play baro ki ba ki ban ban saki kene ka final football ke play si buan untuk anak Thumai FC Habib DIGS FC Habib bagus sebut di aku play iba Carmel iba long Sherman han kapor di aku play ya i ma iba don lengkap lagi
ibam jui na oyengi tang akan pun sendiri ibam jui long breu ta ba sauret ubala ban sakri yangi khamtam ya kaseng ngejongi ba pi du pai ba khalang ba kanlang ka ke bas ngotanan bas ngosingan wa pi dan lang dekat ban ngi pai ba te ka jing khublei ru kalai sha ka darbar krishnong kepala ais ngobha ya kan Ramadan ha rengkat ka jing atrelang bat kaseng sama krishnong te ka jing khublei ru kalai saki tim ki bawan sementa kan ke tournament wala lagi kremla ban rai ka thong rei kila wan ban sementa bat kumjuru ya ka DIGS ka ba syarem hangani ka jelakai to hakoi ka por kan sale abha bat kumjuru ko tengah kepala ra la ASEAN ban hangani ka jingi penyelakai ka jongi ka jing khublei ru kalai Syaki office, Paroki office, Bang Frateli, ki bawan sementa mengilakot sobha. Mak kecil sebelum kalau ya kini ki aktor ki aktris semua ki bangam dati bohak ki beladon kalang wan ngi hang ni. Welcome juru ya kini ki nongkit kam yang kasnong. Ki beladon lang ni ki astan mang bak snong, ki sekretari snong. Kemjuru ya ki BDP ki beladon kalang wan ngi. Kemjuru ya pi ibai ba ki ba ya sno tilang beladon kan wan ngi. Kemjuru ki member cengi mak baru kau ai khublei kelum lut ya kidong sponsor yak nyanyi bat ba ai subha ngi bat khadu khadwai kaji khublei sim lut kelut baru kau bang amla ban klet maaf larang klet jadi